انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ والكارثه ان في ناس من المدربين دول معاهم PhD دكتوراه، يعني ناس عندهم علم. مش العلم ده متعلمين. في قاعده ثابته بتقول any scientific theory must be subject to a standard unit measurement. يعني اي نظريه علميه يجب ان تخضع لوحده قياس ثابته. ممكن حد من الناس الافاضل اللي هارونا قاعده ال 80/20 يقول لي هو قاسها ازاي؟ جاب مقياس ال 80/20 ده منين؟ ليه مش 70/30؟ ليه مش 50/50؟ مفيش يا جماعه، مفيش حاجه اسمها قاعده 80/20، في حاجه اسمها قاعده 100% مجهود، 100% تركيز، 100% صدق، 100% امانه، 100% انتاج، علشان خاطر لما تيجي تطلع منهم ب 10% تبقى انت نجم في سماء المبيعات اصلا. المشكله عندنا ان هو ما دام الخواجه اللي قال يبقى اكيد كلامه صح.